कोई को मसीगी कनोसे संबित पात्रा की विजिट से कोई याम बुद्धि सिग्निफिकेंट होए को तो मासागी कोई कहने को कोई मियंग दी है तारे को कोई मियंग है दी आई पर्सनल मियंग है तारे एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट को जी एक मतम दा कमाइन ले गया गाना संबित पात्रा ना कम्युनिटी डायलॉग तो होंदे की को मैंने सुन होना बसे कम्युनिटी डायलॉग तो होंदे होना बसे होने रेगे मरक सिदा मकोइना कोतु से सुमुना बा अदगे अतै अतै कइनो ngasai ge ni ko atop atop lan si mamang da form to organization lan si bu mamai le ba steer to ri ba organization sing je yam toin toina unaraga moina ngasai gi moi gi precondition sing je toin toina ngangal laga khabar da sum print tok san ba je masi moina akoi gi masi hayeng tung da future ge ngang sing da adagi moi gi oiba kai uma pangaju pangdasu moi di chamane ba ko maram di say after 50 years si khabar si gi archive ta sanga ganda se sana lai ba oira mo any khabar archive sang ganda मसीगी डिमांड से सही क्या तक तौरब डिमांड ने हायगा ngasi ngamdra hayeng ngamni habagi agenda da ne ba moina chali se ko duna masigi potse yamna noi ta hai tare siman no yamna praja na yam pena roi da ba pot ma oi hai ta ko de ani su da nemsab ki gen una basi nemsab ki gen ginu pasi one of the su signatory ki magi ken one mai nu pasi one of the su signatory ki leader ne ba ko aduna nemsab ki gen una matam da maga kari wari sanaram ga da ge whether kaya ni government je khang ngane ba samit patra su khang ngane ba ko kari kawai le bno ai se ko ado kari wari sanam ga de have to properly disclose to the basima sai gi kari ani hoi ma gi budi peace process makha satha ji no yam yare noi khara tawna di yare ga na hairam ga da wari bu ko yam generally ko yam unofficial report oi ba ko adi amarom da yeng kan da ngasai gi community to community talk to hai se BJP gi keno sina notice ki in charge oi bno pa sina mana community to community talk to hai si masi kitang toan thamaga na ko masi kitang toan thamaga na aina haini di kai no ganda masai gi keno se akoi gi keno si da angle amrom da yeng gan na ko BJP party gi manung da political talk to ba utri se ma si di kamai ne justify to jan moina wari bo ba nemsa ki gen ga akoi gi meite MLA मैम से फामिन मोइने मसाना मसाबु कुकी ने हाइजरिबा कांगबु हाइ ताइ कुकी गी ग्रुप मनुंग द लेरबा सब ट्राइब सिंग ने मोइसे को अदो मसी मोइ बेनर मनुंग द लेरबा मैम से मोइ मसेन फामिनरगा तौबया बताना बया हाइ ताइ ने को अदुगुम्बा एंगल द चथरक तबिदा कमाइन तौदना माना कम्युनिटी दे सुम इनजले नो हाइ जे वैदि सी पॉलिटिकल डायलॉग तौगदब ने बा सिगी डिमांड से पब्लिक ने तौगदब डिमांड ने पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव लेरिबा CSO की रिप्रेजेंटेटिव लेरिबा सिंगना CSO की मैम सिगी पब्लिक की ओइबा representative like sing sina moi ki level da assembly de tau nai naga da demand ne base si beyond the assembly nai naga na sa ye assembly se function to on the video thamaga community to community khana laga na khana re na tahna bhona base ko india ki intelligence da ki india ki army degi ngasai gi india gi atai tongan ba kahani security ga mari leina ba source ko internal security external security ga mari leina ba agency sing gi marak ta statement manak ta ba ko ta mayam masi gi anda ki conflict da ugra bane ba adu mayam do loina khumjan na hona ba ngasai ye part political party gi manung da moi gi BJP gi manung da yauri ba 7 BJP MLA then ngasai gi moi marak ta yamna separate administration की डिमांड याम करना तौरीबा याम करना ngangiba कांगबु से assembly de puraga healthy discussion ama तौनबा लेंगा अमा थंबिरगाना CSO सिंग सिदि सही लीडर सिंग दे प्रेशर तो ओदम ने बा CSO सिंग न दिल्ली दे चलगा वाई साना बाय जे सी लास्ट रिसोर्ट ओयदम ने कयगुंबा अदुसु गवर्नमेंट ना अखोइना पामिबा डिमांड दो फंगत्रा गांदा को हेडी गवर्नमेंट से दि रिकॉग्नाइज तो गाना ओयदबा थबक ने बसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाखन दे दि मसी से internally अखोई BJP की मनुंग दा political talk अमा हाना तौबम जंगे अखोई की कनो से local ओइबा MLA सिंग हाइ ताइ को मोइ तरा दुगा अखोई सोम दे लेबा इवन नागा के MLA मैम याव कांदा इवन मणिपुर दा फमदा इम्फाल मनुंग दा फमदा मोइ सिक्योर ओइदे हाइ तासु अदुगा अमोन दे येंग रक सिक्योर ओइदे हाइ दोइसु मरम सु कय so many कनो लेरे ट्रुप लेरे हुजे को security की ओइबा नहान कंगला दे उलिबा मी मसिंग मैम दो नहान लेदना को मरंगान गा तौरिबा मी मसिंग मैम दो अदु ये एंगल दे येंग ता गदि ngam थोएबा समना दा सिदा बमिया दसु अखोइना अखोइ की सिंगजना चोचान पुटों चलगा मोइ MLA सिंग दो फामिना डिस्कस अमु तौबा सोमदा मोइ लालगा अमु डिस्कस तौबा अदुगी रूम दो पोरक्ट्रिंग आइदा MLA सिक्योरिटी पीरेगा लेबा MLA फाउ
इम्फाल मनुंग चंगबा नत्रगा इम्फाल दगी कांगपोबी चप्पा नत्र चुचामपुर चटपदा बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट बो चटप ngamdabduda akoida praja da chatpa yanaba free passes pinaba ayaba ngangnaba haibse adusu beyond the law adi noina saurido moyu chanalu noisu chatlu noi khra chatnau ga na hainaba haibse law do dysfunction tawe malfunction tawaga law gi oiba article mayam ma se article 25 26 27 adu ada ade right to speech adu mayam ma ko exercise tawon de haibse samit patra masana khangjagadamne ko aduna ai wakanda hoi political move amadi warambe adubu peace pork na bkhona bo warambe swai adubu yamna dissatisfy hoiba akoi yoina hai ta common citizen na hoina ko yamna dissatisfy hoiba step maktane adu ai sidagi positive note ka ju tholopagi mami thobo ga ju ude hai ta ko nemsa gi gen ga ai khoina positive note leire na khamdoi se samit patra na vote party se kauraga na ko BJP ki table da with party president phamina halaga मसी मोई डिमांड सिंह से असेंबली की अगसाउ से फंक्शन तौलगा मधुगी मनुंग दा फजना फमिनरगा नैनबा याबा तंजामा पुरपुंगा मगदी मधुगी पोतो खनबा यानी अदु नत्रगदी सी पोचदी ngसाई मोइने तौरी मैम सिदी मोई ओइबा मथौ दो काउथोगांदा CSO सिंह दा बोन काउसलगा को ngसाई बोन काउसलगांदा ngसाई गने बॉल से फुटबॉल से गोल चन्नबा CSO सिंह दा काउसललगा हयें कोना मनाना मोइने लौगे हाबददी फॉर एग्जांपल ILP से अखोइने स्ट्रगल तौ मतमदा रोबिनहुड सीरबनी अदगी अखोइ नंबर ऑफ कहनी शटडाउन मैम थेंगनगरमनी अवा मैम थेंगनगरमनी लोइरगाना दि हुजि ILP क्रेडिट टू द पॉलिटिशियन अदुम लौइदना को प्रेशर दुना पब्लिक ना तौजबवानी वरि बुबु को अदा ngसाई चमाना पॉलिटिशियन दसु पब्लिक ना प्रेशर तमिङै सिदा चमाना मोंगदा पॉलिटिकल स्टेप सिंग दो उलकपगी तगाई फतबदो याम चाउन लेयेबा सिदा पब्लिक ना मियामगी वारेबनी हागा अखोइना सोशल लीडर मोइना अखोइना चंगचलगा सुम चटपो मतमदा पॉलिटिशियन सिंगना मताइदा फम लेगा अखोइ प्रेशर दुना हयेंग लास्ट मोइना साइन तौगदबो ओइतादी मोइदु लेतबने फैयेबा अदुगी पोतुनी लाइसे दुना अखोइगी एक्सपेक्टेशन दी कैनो हेगांदा विदिन द BJP political party also there should be some consensus me ma'am do mala ingaida party ani do imphal da kaudana security pi dana chana bangame haibagi poto utpata gadi praja da confidence lakani aduna tradi city smile political step ne magi sai delhi gi monda order pira ko chalo khara wari sanau jo kuire chatta baga lakpo man bagi potama yawi na do main tham